Pemirsa Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Nureksain ayahan kali hiutan diri penumpang selami Mei warsa kali tali patlikor. Wilangan inucap keuningin nincap 6% sayang sarang April nelintang. Karincikan kuentenan penumpang internasional kauningin kanton akeh ring wilangan ayutan diri penumpang raris domestik wantah ulung atusan diri penumpang ring bulan Mei. Pergerakan penumpang inucap sinarengan ring kuentenan pergerakan pesawat udara Sony Taler ke kantenang becik selami Mei inggi punika 11 talian pesawat persentase inucap petang persen sayang sareng bulan April nelintang. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Handi Heryuditiawan Mausang, panglimbakan penumpang bulan Mei warsani mangkin sampun katureksain pinih ageng ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selami warsani mangkin. Wantah pingkalih cuti bersama selami Mei dados litunggil pamidabdab nincap nyani kuentenan penumpang. Indika inucap kacinayang saking kuentenan penumpang harian tertinggi inggih punika ring tanggal 6 Mei nemonin arus balik hari Minggu ri sampun cuti bersama antuk pitung dasa talian penumpang. Wilangan inucap kekantenang ageng mawinan katanyane wilangan penumpang harian sani keayahin 6 dasa talian diri penumpang rahina. Handi ngawawahin ya diastun kuentenan penumpang bulan Mei ageng nanging aspek keamanan keselamatan tur kenyamanan para penumpang kantun memargi pinih becik. Anutin ring pergerakan pesawat selami Mei 3 peringkat rute pinih akeh domestik sane keayahin inggih punika Jakarta antuk sama sekalian diri penumpang raris wenten Surabaya penyatusan tali penumpang miwah petang dasa talian penumpang rute Ujung Pandang. Selanturnyane rute internasional Singapura ngayahin kali talian diri penumpang Melbourne ulung dasa talian diri penumpang miwah Perth ulung dasa talian penumpang. Sayan mawawahnyane kuentenan penumpang ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pai ketandani pinake pengelola bandara Rajak Maut Sahe antuk mapidabdab melarapan mungkaslah majeng maskapai ring sajoning limbakang rute strategis. Sekadi kauningin kantos Mei warsane mangkin Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali sampun ngayahin 3-4 rute internasional miwah selikur rute domestik. Anutin saking catatan rute punike nampekin tengahing warsane mangkin penumpang sani sampun keayahin langkungan sia yutan diri penumpang terus seket talian pergerakan pesawat udara dan pos nguningayang.